Hakemia 29 January Wednesday America ni Washington DC kaisa kotor maka plane accident ka America ni army helicopter bai o airplane jeto 64 zone passenger tongo hake airport gana bingklanya ni nai tongmani America ni Washington DC Potomac River asa kaono plane be helicopter thutaye a river hake tima kotoro klaye thangka hake mangkthei 18 zone tiklai mangka a timani tai America ni President Donald Trump bo okok tumano khnawi belekhe wana jaka tai a jagao tabuk rescue team rok tabuk phano miani accident ungmani jagao mangkthei rutuklai tonglayu hake o mangkthei ti samani omo teibo phano ungmano kunu news rogo bisi khlaija kunu jaga kom khlai sija hake noro mangphlewo nugui makhana o plane brike hai u ksa hake u debragla ngake Ajao no airport Ronald Reagan Washington National Airport hake ajagao o plane bingklanya ni thangi tongmani buskango kormo color nugui makhana American Army helicopter Black Hawk Down amo bai thutai Potomac River klai thanga kwbangma passenger kaja hake belekino kirima singsamo America hai singsar no chalugu tongnai super power hnei singsar gnangai rule khai tongnai America hai haktor se amtiki tini jatre potre ingi tongha kai hor khamai tongkha plane accident ingi tongkha bongna jagani technology robo jotono onyo bai competition khai down klai tongkha hake tomo saka shokti phunugui tongphano bisingi ge tomo norom da klai tongkha amoni bagai jatre potre amtiki chung koktumani bisingti nugnani na hake jesapano ngai mano haipano belekino kirima singsamo tuma hamale amsuk shoktisali America se bongni army helicopter by passenger plane thutai tongkha kunu phan se radar khaike lama bahai amo plane helicopter rongni naine rok amno kahamke naikoli angi tongha ka America ro amoni baga accident angi tongha ke hage sungsani bororok tamo hni wanchungnai belekino wana jangnai moko hage norok bahai ma tong comment ni bising ti saimano o video jagana paikya norok o video no sajaka like redi te channel no subscribe khlai bedi jotono no khulumbai kya hambai